okuteekirwaro ry'ishongoro health center 4 aha mutindo mu by'obuyonjo ni kimwe byakorwa omuhuriro ya sanitation week eya district y'Ibanda kandi omurimo ogu gwayebemberwa ishomero ry'ishongoro high school. Aba bayonze za ward hamwe no gukora ubundi buyonjo. Umwana ureba abana bariyo bakorana n'abashomesa turiyo tugarura ishongoro health center 4 turariyo turahamu to extending a community outreach. Kabe ninshaba kitakakoma kugira ngo next time sanitation week yaberoho nituntu babasa kutweta we can go to the other school nitu tubayambe when it is for regards with sanitation week y'omwaka ogu ekatandika 2017 by'okwezi oku yahenderera izoba obweru kukorwa za district zone mu ihanga ziri kuyambwaho ebitongore bitari mwe na bimwe. Emirimo yitwakora harimo kuboneza rooms cyo kureberaho nka room yo kuzariramo ejyamo cyareba kutekamwe mirambwe na rooms ezindi ezo kushorezamo abarwire na nezindi mwene akuba no manyo burwire noburetwa burofa kandi ukubasa kweretera n'abantu binji amagara gabo gazakangarateka nambwe ntubashaba ntubeshengereza ombintu bine byo banze gakora obanze kumubuyonje mu cweke cyo kuturamo. Ekitongore ky'ebyamagara kikatora na Mbale School of Hygiene omusite ya Mbale okutaya isemikoro y'ihanga eya sanitation week kandi omuramwa gw'omwaka ogu nuguza kubagura sanitation and hygiene for all, a key to disease prevention. Omuri Ibanda emikoro neija kuzagurizibwa omugombore ya kihangara ebirabiri na mwenda by'okwezi oku. Gashakwa Timose Mushabe abwa TV West omuri Ibanda.